بله تماشاوان انهجاج بوگو امجارا ایریشن دولتا ترکین لدجی هرمه با آوایی کی برفره بنرخینن به تایبت شی پشتی ایریشا دولتا ترک لدجی کانتونا شهبای گود انجام ده سه کس بریندار بونه جبوگو ام با آوایی کی برفره و مجاره ناس بکن نهانو چگهانی ما سرکفت حسین شهبای لگل معماده بله سرکفت دماتا باش به بله شخوا سرکفت وگو بنزانن یعنی دوه دولتا ترک آداگر کره جاره کدن هم ام بیجن جی بردوامی ایریشن خوا دوه جی دولتا ترک ایریشی کانتونا شهبای کرکو ده انجامی وی ده جی هجمارک سویل بریندار بونه نها روشا کانتونی بچرنگیه هلوستین گل چاویه دکاربه مرب حرفه بکه بله اول زوزان دم باش دوباره سلاو ریز بوده وش بود تمام تماشاوان گودارین روزاوا تیویم به تایبەتی ji 13 çilêya sala 2024 ve dinawa van semehên derbasbûyî de dewleta Tirkiye dagirke ev cara sêmînek û bi awayekî dijwar êrişî bi nesazî û jêrxaneya Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê dike ji dêrika Hemkûyê bigire ta bi kantona Şehbayê di heman demê de ta bi navçeyên Şêrawa û Şiyê nafrîna dagirkerî dewleta Tirkiye dagirker bê ku ferq û cudahiyê bixe her deverê em ji rojane dişopînin tobaran û bombebaran dike. Bi rastî ev jî yani em jî wek ev serê 4-5 roj bûne bi taybetî em wisa bi awayekî berdewam rewşa kantona Şehbayê dişopînin. Bi taybetî îro jî em çibûn yani ew cihên sînorî ew gundewarên ku bi awayekî rojane rastî êrişên dewleta Tirkiye dagirker tên xwe min çend agahî wisa berev kirine ez dixwazim wisa destpêkê em ji wan agahiyan van dest pê bikin. Duh jî derengiya şeva derbasbî yani bi taybetî dewleta Tirkiye dagirker gundê Şealayê kantona Şehbayê bi dijwarî tobaran kiribû ku di encamê da sê welatiyên ewî gundî ku yek ji wan zarok bû û di heman demê de du kesên temelmezin bû di encama wan tobaranên bê serûber yên dewleta Tirkiye dagirker de bi giranî birîndar bûn. Li gorî ku me têkilî li gel nexweşxaneya Afrîn ku takê nexweşxaneyê li kantona Şehbayê me têkilî li gel wana danî me rewşa wan birîndaran pirsî ewan gotin ji ber wan tobaranan hinekî rewşa wan birîndaran giran bûye lê piştî wergirtina em bibêjin çareseriyên bijîşkî ew her sê birîndar dubare ji bo malên wan hatine vegvestin yani bi rastî ji demijmêrên şeva derbasbûyî ve û heta kêriyên vê sibehêva her bi awayekî berdewam dengê teqîn û dengên tobaranên bihêz dihate bîstin. Dixwazim hinek agahiyên dijî bi taybetî parve bikin. Dewleta Tirkiye dagirker balafirgeha Minex gundê Bêlûniyê û çend gundewarên din yani bi taybetî ew dewr bera navçeya Tirrefetê her wisa gundê Şêxîs jî ku em bixwe yani ji demijmêrên serê sibeha îro ve her li ew gundewarên sînorî em çûne wê derê me rewşa gel şopan heleka rewşa wan tobaranan çi ye yani dewleta Tirkiye dagirker û çeteyên wê ve bi awayekî bê serûber mal û milkên sivîlan mal û milkên koçberên Afrîn û di heman demê de xelkê Resinê Şabê tobaran dike em çûn gundê Şêxîs ew gundê sînorî yani îdî ew gund îdî pêgeha dawî ye. Bi rastî em çûn xelkên wan gundan xelkên ku kantona Şehbayê bi giştî dijî tevî wan êrişên dijwar tevî dorpêca girana hikûmeta Şamê bi taybet firqeya çarana ser bi hikûmeta Şamê ve û di van çend salê derbasbûyî de bi awayekî sîstematîk dorpêçeke giran dijî van gundan meşandiye di heman demê de bi awayekî berdewam tobaran heye lê dîsa zozan bi taybetî dixwazim balê bikiştim ser wêyekê xelkê kantona Şehbayê di çarçobeya şerê gelê şoreşgerî da yani zarokên wan gundewaran bixwe li dora hevdû dicivin bixwe ji bûna parastina axwe xwe wisa ekîb ava kirine. Bi awayekî sîstematîk bi awayekî dewr her kes derdkeve gundê xwe diparêzin her kes derdkeve mal û milkê xwe diparêzin hem jin hem mêr hem kesên temelmezin tev bi hevdûra tev bi awayekî kooperatif tev bi rihê şerê gelê şoreşgerî tev li gorî ew ilm û zanîn û zanista ku rêbera po hînî wan kiriye li gorî wê yekê tev digerin. Yani çi qas êriş dijwar dibin em jî ev çend roj bide nav civakê dane bêguman em rewşa wan dipirsin ew çi dijît ew çi najîn ew dibêjin zozan her dema ku em diçin gelkê em mayîkê xwe dirê ji wan dikin em nêrînên wan digirin ew na dibêjin ki çi qasî ew êriş bikin çi qasî dorpêçeke giran li ser me warê sepandin tang û topên wan balafirên wan devîna me neşkîne ew li dora proja rêveberiya xwe ser diçibin ew dibêjin em ê di çarçobeya şerê gelê şoreşgerî
د چارچوبه یا زانین و زانستا و ج پارادایگما نتوا دموکراتیک یا ریبر اپو وردگرت نه دبشن اما حتی هنسای داویل برخوا بدن ام چون روشا کامپانجی بروشا کامپانجی شوپان شوان حال کانتونا شابای بنچ کامپین سرکیرین کوشبرین عفرین داگرتگیری هنه اوانا لوه داره بریا سیستم مجلس و کومینا جیانا خواه بری خستن کرنه دستگاهین خواه آوا کرنه سازیین خواه آوا کرنه لبر خواه ددن براستی تام اگر مروف بحثا پرنسیپ شر گل شورش گیری بی که براستی پیوسته مره بری خواه بدور مره ور ناسبه که خلکی و داره چاوا دنا و دورپی چیدا او قاسل بر خواه ددن بگومان حتی وان دمجمه رانجی هینا تو باران بردوان بون او نافچه اطرف حد بطیبتی امنها بخواه امجوه داره داد امجوه نافچه دادن دولت ترکیه دا گرد اردوغان دستلاتا فاشیست هر تم گفا اپراسیون دا گرد لدجوه نافچه دخون لامچون ندید خلکی سیستم خواه پارستنه خورد کریه جوانین و گالو پیرین و جنین و دورا هف جویانه خواه بری خستن کرنه سیستم خواه پارستنه آباد کرنه و به وی آوایانه گل تکیزیه لسر و یکیده که او حتی داویه لسر و آخه بشین بطایبتی کوشبرین عفرین دیویژن او لسر و آخه حتی وگرال عفرینه از هری داویه تخازن و آگاهی جی پارو بکم ام تب زانن 20 چلیا سال 2018 دولت ترکیه دا گیر کرد و یعنی دست به ارشک دا گیر کردی دیجی کانتونا عفرین دا گیر کردی کرد جبونا شرمزار کردن وان ایریشان و جبونا تجزیه کردن به طول هلدان خونه شهیدان کوشبرین عفرینی خلکی انشابای آماده کاریا مشروع چالاکین گرسایی لکن جبونا 20 چله بگیشتی ناروش لیوه داره بوی آوای اول زوزان گلک سپاس بوتن و چگهانی ما سرکفت حسین تج کانتونا شهبای الگلم آماده بو تا اتمسفیرا وی داره و آگاهیین برفره به مربهار وکر گلک سپاس بوتن شان خوش اول زوزان سلام ریس